Woi. Woi. Pasang bawa. Ais. Gending template gitu, pistolnya tetap kenceng. Aduh, wih demen dia gini, kan kabar lagi? Amonian kan? Sehat? Ya sehat. Wih luar biasa, mau kelu senten aja ngigel, cang jegeran kan kaki gi. Erane. Kini peteng gumi kadirasa kaki jek duga teke mai. Bapis tuh. Geng pesaut. Pangepes. Sing jek itu kaki kudu umur aja niki. 80. 80. Nu ngidang selalu kenceng gini ada banyak sehat kan caranya. Dosen tergantung raga yani. Maksudnya? Yen support wo cara kaki pola hidup harus diatur. Artinya? Pola makan diatur. Pola makan diatur. Kurangi makanan yang berkaki 4. Apa tuh? Mejo. Dampar nih gitu-gitu damah. Kayu lah karena tuh ama sih wok bungut tuh. Yang berminyak kurangi. Apa? Upa bensin. Puy? Gas. Pelebin narne belek-belek. Apa? Lain belek. Nut palungan. Ada nih lebih belek ada. Apa? Nasi angkep badannya. Kubu pirato itu udah segi. Tuh badar pangliunan. Aja. Sing gitu, sing artinya kaki ngelah resep. Yang resep hidup sehat cara kaki ya. Olahraga itu penting. Olahraga. Banyak minum air hangat-hangat kuku. Bener. Imbangi dengan jamu. Jamu. STMJ. Apa modal itu? Susu, telur, madu, jahe. Oh, susu, telur, madu, jahe. Susu, telur, jahe, aloh ngalih. Nek kewah ngalih jani itu madu kewah ngalih. Pora. Madu kewah ngalih. Madu. Madu. Halo ngalih madu. Engken caranya. Nawang ci nyawang. Nawang. Nah, cuk nyawang na bisik gitu ya. Terus Sesap jit nih. kencere bungu deh. Jet nyawan sesep. Kode ngalih madu. Sing jek itu maksudnya medang. Ci medakon sing bisa ngajak anak tuon. Cen madu asli, cen madu palsu. Medang madu asli ngajak madu palsu halo ini karan. Caranya? Jadi beli ci madu ka putih. Bener. Apa madu muli? Terus? Delapang madu ke kulkas Nah. Pesuang madu li di kulkas tulis dari gula. Gantungan. Itu Penyakit madu palsu dedare. oh, yen madu asli. Yen madu asli jemak madu diwang. Terus? Apa madu mulih. Nah. Nah kan cuma bes-bes sebungut cing ngajak kurang cie. Itu asli madu dong. Woi, itu nama madu ada dogi. Asli madu. Ada jenang kurang gini kalau langsung mepangsak gitu dong. Sedang ngaliang madu nesne. Engkelan nih. Awak tadi artis. Bener. Kurang nih jeke kan ngaliang ibu naik. Pada itu? Kenang kurang cik. Bungut tepal. Woi. Kaki munapi. Dapun kaki tua rin medam tas jak kurang cik. Boy. Aduh, cangeran kan kaki. Heran. Suat ceng orang gitu. Oke. Ida dani benawang biar kurang canggih jelek yang penting tongos ya magai luwung.
Tukang sampah. Tuh cái cocok nih tuh. Cang sing sombong ki, dijak kadang kaki megai kurang cange. Coba kayak. Di kantor gubernur, Oi, nyen manggil. coba kayak. Gubernur, bupati, camat, biasa tuh. Jalan-jalan nyen ngadet. Ya deh. Sopir pribadi, apa tegainya? Apa? Mobil jazz, tuh jelek. Ui, utang di LPD apa bayar sih? Tuh. Sombong. Woi, 80 umur kaki ya. Keliling Bali nyikal juari saya ngomong kesugihan di Guminana. Bener? Sombong ci malah ngelakuran ng panggil bupati. Tor tang ci. Oh, Sing sombong kaki dadong ci cuma kurang kaki ya. engken. Tuhan manggil kaki sing sombong. Ya ngatin kurang ci. Sopir pribadi. Dadong ci Banyar ngatin. Wih, Sing main-main wadah tegak no ci. tuh bangga ada doki. Bang kau nice ni beti injak hidup. Yang liu bubuh bungut senekang dikit. Engken lah deh. Mau bisa ngeliat tubuh ci. Nyen bisa ngeliat. Dadong ci terkenal. Is the best in the world. Apa model gitu? Nomor 1 di dunia bisa ngeliat. Oh, Lacur ni sing dadi kelidin. ada gitu. Orang kan kajang klione nyepak polone mulih. Ada bisa. Ngeliat di jalannya juk nes ngajak polisi ya. Ada gitu di. Oh, tadi motor sama samsat uang bulan. Penuh rahasia gabung nes. Saya apa tadi motor? Sing cara ci kene seming genang ci ratu. Weh, saja ki. Boleh ya. Weh, cek senyak lu masa pula sih na sakit tangkah ngeruduk. Ayun ci won. Bayu won. Sakit ci sebilang sanyo teko. Bener. Meriang wae. Pas cek meriang. Ulu atina. Aduh nurdur orang. Aki mah resep. Oh, ada resepnya tuh. Adau. Yani ketek hangat teh. Bener. Rodong ye sing gede yo. Bau. Tek hangat teh ijen nang ye. Rodok bong rodok ye di panci ye. Betul. Ijen nang bebungkilan. Teko kesuno isen jae. Lebihin isen. Oh. Wo wangen. Pangen iji bisa bede. Wih. Bong rodok onyangan nah bong rodok onyang maro ijen nang babak asam. Nah, nih, babakan apa? Kulit bekelek. Wah, lihat. Terus ini naik kuah tuh. Babakan kulit beceleng. Pasang cilayah tuh. Dapat bikin ruat-ruat pul nih santai-santai ke kaki. Enjoy hidup eh. Dapat Bener. bikin nulis di jone. Bener. Gianyar belah patuh. Yang gua ngomong bumi seni, gianyar rumah seni, gianyar gudang seni. Saja. Kalian harus beli apresiasi good kepada gianyar yang luar biasa. Kalian dini tongos rago jani yang ngomong seni budaya gianyar nomor 1. Gianyar nih nomor 1. Kalian Bali terkenal dengan apa? Apa weh? Destinasi pariwisata budaya. Oh. Budayanya terkenal. Betul. Nah, jangan nih bingung, jangan iraga dari masyarakat Bali kengken caranya nih mekiken teke pariwisata nih. Ya belajar bahasa Inggris, Pak Patuh Bumin Ci, karo gianyar. Oh, bahasa Inggrisnya itu peseruat. Lo, bahasa Inggris yang mula ragonya belajar nak pasti kalau bisa bayakin kaki. Oh, Hilang burin negara. contohnya? Contohnya nah, buku, Bahasa Inggrisnya? buk. Harus gitu, buk. Bungut sini dhuwur tuh pentalang meneh. Buk, Buk. hilangan ku nih. Oh, buk. Apa Ben? Bola, Bahasa Inggrisnya? hilangan aneh. Engken. Ball, Ball. matang sini selam tuh hilangan pangkuteh dengan nu. Ball, Ball. Adi cari sakit stroke canggih nih. Ball. very nice. Hilangan aneh ball. Oh. Jendela, Bahasa Inggrisnya? jendel. Hilangan aneh. Woi.
Dija kaki muruk bahasa Inggris. Jendela ilangan durine jendel. Dan lawan cikau kaki bungut cinta sang. Sehingga gitu yang jendela bahasa Inggrisnya window. Takah citwaken. Badah nih Mario, iyan mau bahasa Inggris tuh harus ada nganutin pronunciation adanya. Pronunciation. Kodan gitu. Bahasa Inggris contohnya gini, nyapui dadane. Ladies and gentlemen, welcome to the ceremony. WC tongos maju di sebelah rumah sah cieng mau beras besang bungut cieng. Sehingga mau beras besan, esto artinya banyak tuh. Sebanyak. Yang diraga gentleman laki-laki besik, jangan gentlemen laki-laki banyak. Lady perempuan besik, jangan ladies perempuan banyak. Esto menunjukkan banyak. Sebanyak. Yang buah apa bahasa Inggrisnya? Fruit. Jeneng Fruits artinya buah-buahan. Woi, nyeulo-ulo citu. Yang buah jeneng es buah. Nejit lagi. Geng-geng kena. Jelemo madan, jelemo stupid fruit. Apa medan gitu? Lengah buah. Oi. Bông saya tahu anjing. Saja. Enjoy aja. Bener. Do berpikir nih boyo-boyo. Kalau ini pembekas itu tujuan rago jadi ngudia. Segitu naik. Iya.